amathula sizokwenza ama-application wezibalo ezinama-graph. Lana basitshela ukuthi uJill uqeda kuthola u$40 inani lamadola akhe asele ngu-y emva kwa-x wamalanga ongaba ile formula u-y ulinganiswa ngo-40 osusa ngo-2.5. Grafa lesibalo usebenzise igraph ukulinganisa ukuthi uJill uzobe anemalini emva kwamalanga angu-8. Manje lana asivele senze itafula la sizokwenza itafula laka-x sibonise ubudlelwano buka-x nobuka-y. Sizosebenzisa lona ukuze sikwazi ukuthola amanani esizowafaka ku-graph yethu. Lana athi sisebenzise amanani esizowathola ka-x sizowafaka kulesa sibalo lesiya ukuze sizokwazi ukuthola inani lika-y. Manje siqale ku-0, sizoqala ku-0. Mawufaka u-0 laphayana uzokunikeza u-40. Sithi uqale ku-0 manje makaqale amalanga akhe angu-0 kusho ukuthi akasebenzisanga lutho, imali yakhe akayisebenzisanga. Ngakho-ke ku-0 u-y wethu uzoba ngu-40 susa ngo-2.5 phinda ngo-0 uzokunikeza u-40. Lokhu kuchaza ukuthi uma amalanga wakhe angu-0 imali yakhe ingu-$40. Lokho kusho ukuthi akakayisebenzisi imali yakhe, kuchaza ukuthi imali yakhe isasenjalo akakayisebenzisi. Ngakho-ke sizochubeka lana sizosebenzisa ama-multiples ka-2. Sizoyenza iy'nsuku nga-2. Manje asithi iy'nsuku zakhe maziwu-2 u-y wethu uzoba ngubani lana. Siyabona ukuthi u-y wethu uzoba u-2.5 mawuphindaphinda ngo-2 ukunikeza u-5 ususa ngo-40 uzokunikeza u-35. Ngakho-ke iy'nsuku maziyimbili uzobe asebenzisa u-35. Asithi siqhubeka njalo sithi sisebenzise umbala omunye. Iy'nsuku mazingu-4 u-y uzoba ngubani. Siyabona lana ukuthi lana u-2.5 phinda ngo-4 uzokunikeza u-10 ususa ngo-40 ukunikeza u-30. Ngakho-ke lana uyabona ukuthi njalo ey'nsukwini ezimbili usebenzisa u-2.5 usebenzisa u-$2.5. Kusho ukuthi lana angasebenzisa i-$5 noma asebenzisa u-$2.5 ngoba uyabona lana ukuthi kuyehla. Angasebenzisa u-$2.5 ngelanga noma asebenzise u-$5 ey'nsukwini ezimbili. Sisenze u-6, sifake u-6 lana u-2.5 uphindaphinda ngo-6 uzokunikeza u-15, u-40 uma umsusa ngo-15 and uzokunikeza u-25. Lana sisenze eyokugcina, senze u-8, sifake u-8 ukuthi uma sino-8 uzosinikeza ubani lana u-2.5 uma uphindaphinda ngo-8 ukunikeza u-20, u-40 umsusa no-20 uzokunikeza u-20. Ngakho-ke lena sokuyiyona impendulo lena. Sesiyitholile impendulo ukuthi emva kwamalanga angu-8 uzobe sekasebenzise u-$20. Emva kwamalanga 8 uzobe sebenzisa u-$20. Ngakho-ke manje ayithi sibhale sidwebe igraph yethu sikufake ku-graph njengoba kushiwo laphayana ukuthi faka sikudwebe ku-graph, sikuveze ku-graph lokho esizokuthola ukuthi usebenzise malini. Sizoyidweba kanje. Sizosebenzisa le graph le ngeke siyibhale yonke le graph. Sizosebenzisa i-first quadrant yale graphs, i-quadrant yokuqala yale graph ngoba amanani a-positive, amanani ka-y a-positive kanye namanani ka-x a-positive. Ngakho-ke sizovele
sisebenzise i-first quadrant ngoba ku-first quadrant la ila uthola khona amanani a-positive ka-y naka-x. Ngakho-ke yiko sisebenzisa yona, singayibhali yonke igraph ngoba sinamanani a-positive nje kuphela. Ngakho-ke na sizoqala lana sibhale ngabo 10, sithi 20 lana, sithi 30, 40, ya sizogcina ku-40 lana kuzoba abo 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kuzoba kanjalo. Bese-ke ngapha ku-x, sizobala ngabo 2 lana, 4, 6 lana, 8 kanjena. Sophelela ku-8 ngoba kuthiwe kuphelela ku-8 emalangeni awu-8 lana sizoba no-0 wethu. Ngakho-ke ama-point wethu mawubuka laphayana kule tafula lethu, uma $40 insuku zakhe bezingu-0 ngenkathi $40 insuku bezingu-0. Bese-ke mawuqhubeka ngalesikhathi insuku zimbili bekano-25 insuku mazingu-4 bekano-30. Ngakho-ke u-4 uzohamba kanjena, uzosuka la ku-4 uthi ubale lawa ngamalanga lawa phansi la ngapha esandleni sonxele kona ama-dollars lawa wasebenzisile. Ngakho-ke ithi sibhale ipoint lika lelanga lesine, sibhale ilanga lesithupha lana, ilanga les-6 lizoba la. Ilanga les-6 bekane-$25 angithi, sizobala sifike ku-$25 nalana-ke ngelanga lokugcina-ke ilanga les-8 isishagalombili, ilanga lesishagalombili ligcina lana. Nawe soyabona-ke ukuthi lana sokuwumugqa vele, lana sokuwumugqa ocacile, umugqa ongawuhlanganisa kanjena ubukeke kanjena. Ngakho-ke lana impendulo yethu abasibuze yona siyitholile laphayana ukuthi emva kwey'nsuku ezingu-8 uzobe asele ngo-$20. Ungakhohlwa ukusivakashela futhi kwa-ClickMaths uthole ezinye iy'bonelo.